nya kadto sang imong wa gipasaylo katong gisigihan nimong paningil maut-ut po tong naong atong naong sa datong magsugat mo wa nagilami tan-awon yung naong wa nagi-smile no di ba kanang gisigihan nimong paningil mo smile panani mo oy bulikay ang gani na kita lang ng anino nimo bisag tingog nimo makita lihay dayon na kay ganuman wa nagilami imong tingog ang imong tingog mura nagyogyawa para niya mo nang likay gina siya gyud likay ay kadi tinod nya gusto day ka nga likayan ka mura kag sanlahon bitaw murag na i-covid mura kag na i-covid ba labaw pas covid kay ang covid social distancing raman 1 meter kana gyud pila pa ka 100 meters pa ikakita sa imong naong lihay dayon dire na i-covid why face mask pero lihay gina nimo bisan nga ning mo